en Konkonsa Ghana need to kwan ebe do abruchire no be Africa marketer actually 1 year 2 years actually cry 3 years na agu adentia because of en Konkonsa Adwenepahene kan yes onye abuso edini Adwenepahene aka enkrata mukinkon aka fufokin aka be man fa no yire enye fom aka mtono motem Mr. No pressure abuso am so obaso abomode na yede na share video yede emame na hu hia me pa because Ghanaian community na ngasa na yewo mu no ewo akwanto mu na ngasa no otan kese eda Ghana phobia ene no yonko yede entem because en Konkonsa Ghana ni Ghana ni sia ade abeba no se me koka ne ho asem enkyere we me koka ne ho asem nyede enkyere we etobi ho na so duru nipa mu pa onbasa obekire se oye Ghana ni obasa oche se oye Gambia ni abusa Ghana ni ebie African market yo African market bebree de ewo Germany kromu a abrochire kromu asei a sabio Ghana ni beko so kwa koto ade yo abrofo shops bebree de ewo ha abrofo shops na yede ewo asei no Ghana fo na abi ekoso mo koto ade but akosi broni emra no odato no shop no Ghana ni ko wa odi sa amra no so tenie pawo me kire mo no mabie ni so ne na otu kwan na bedu abrochire na opese o establish wo ubi o business no follow abrofo no steps no me ka kire Ghana de we ka so we de Ghana for ntenyu su Ghana level o shop no begu ye kire mo ade a be ma mo shop no a maintain na wanya ska na na to botomu a eno so menye akwase boni bi no shop hwe shop se wa abrochira a Ghanaian community no ye wuram why no wo so akọ wuram a wadi be 1 hour e wo shop num da shop bay enwana shop bay ntana shop bay no be ko wuram a what want take 1 good hour e wo sa shop num wa abra yan question say bia adai dey na wo ye wa ha e bia wa beche wa asa we bia yira and I was stress entinu da bia bro shop le ekoso ye fa we say mrem hwe enwana shops say de e wo Germany has a titiro pa me Germany na mo tum de ha be example Germany has a enwana shops say de e wa ha hwe ukona kokoto ade a ura wa e buy and go wato na wukọ ye otogo for shops African market e wa ha ura wa e buy and go se wo abrochira na se wo bie shop now the barbering shop the Afro shop no mu a na watimi an control ama Ghana for any mra no so a o shop no ebegu because bia me mpese me yimiti meba ho no na me free wa akwa nipa mu go no mo ye tena na de me masem asi wo bia kodwo manu aba ho kodwo manu aba ewo shop wo me Adwenepahene meti wo bi kodwo manu koye na no na me ni nipa ho no ye de kodwo manu ho asem asi wo ye African market ewa ha titro pa Ghana fo no empu na na ehia me pa data Ghana ni bishop na agu Ghana ni me ka cho say ma shop no enye buy and go me ka na mo nte ma shop no enye buy and go because shop wura na ngasa no Konkonsa akwadale no shop wura na ngasa no Konkonsa awurawura na ono ngasa oto no opobi asem I release no stress opobi asem tete ono no stress so nti Ghana ni bishop a opese obi mra mmetra o medi 1 hour 2 hours na no me say maybe boy bi be ka say me kire me say Adwenepahene koko afifiri me to na me say bra koko afifiri to de a abrofo shop de o mo to koko adru me say ko Ghana shop na ko to koko adru abrant o so te Canada o nya Germany empo Canada na o so te o say Adwenepahene gisa me krado free Ghana na me say bra o krado free Ghana say koko afifiri to utumi ntra nti me sro ko Ghana shop bonya bi o say Adwenepahene me kwa na me kokase mpekoko aduru a ombatu medin ekromo na me kase Germany ankwa no wo so hwe Adwenepahene da bi se me ko wura shop wo a shop no be ko no we ba wo se me koto bia no te se Germany here wo be shop no bia €2.50 a ni pa no beto no sa ni pa no beto sa bia €2.50 no 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 age shop no abo so na bi obi ba beto koko aduru beto €10 €20 na sa ni pa no beto koko aduru €20 €10 no ono wo ma ho because nipa na ono beto bia no ono bia na bia be 3 4 wo tue ba ko peka de aka no wo se maame e ubuku na ochocho din gum no de obi de ka ocho gum no me so otro mi din fatum nipa na ede wo ba ka wo wo san ja wo ka e de ato wo se o ba betua sa nipa koda bia no oba e call forward
odo ka 3 euro oba no betua o na de ma bia 2 euro enye de enka ho e bere na wo na bia shop no akoso nti wo sole a hwe de we abrofo no omo shops omo bia omo ye delivery da bia koso okọ abrofo shop a salad add money reve money da bia kasa kese esi wa omo deliver eyi nyoma ede emunu egum akwose broni nyoma edada no ateso answer expand date be che no wateso se na be ya ebesa no onye ne sika kakra bi eda kan sika na wonyae no Ghana ni shop okwa na sasa nyoma na egum no expire enya de Ghana ni beteso mpo okọ ba ko be expand date no okọ paper or pay wia no asa no atro expand date foforo eda tale ho no atro se to na kokodi na wo ya sa de we a ebe na se binyame obo bo asase wa hirawo Ghana fo nim se ye wa kwanto na makoto nyoma menya memfa so awie de aka ne mpo no me discount ede wo ho we ne nyina chi no shop abekom so kokoto ade so Konkonsa e ko twiko breman ntina no Ghana fo we bre mpo so me ko mu nyom Ghana fo shop ntotia na Ghana ni oti abrochire country bia so na Ghana ni na so person establish wo na obi shop na shop no timi koso dia Konkonsa ya ade egu shop a Konkonsa ya ade awe take foi to kai foi a ye no munyina wa abrochire to kai ni bia shop a take ni bia shop a na wura mu a buy and go oto na okotwa aka na okọ we na busani mpo a ultimate na shop wo e fa ho meyi kwan yo to na ko a business and oye etuma take for to kai for no o ma baba bobo nyina kama o da ne kai mu a otim say yes take ni na ekoi to kai ni na ekoi ba na Ghana fo onu mpo na wa bi Africa market no so to ka e kama ekosi ne shop animu a oni Ghana ni be kasa na se we de wonya sika wie yenko gu no shop no yenko na yenko se shop no we shop we enche obi ya na Ghana fo ran kasa de o ma no osiso we shop we enche begu na omo do ma no aka omodo manu kan obeba ho abe provoku wa provoku a kire wo say wo de wonye obia wo ye wan na aba krom adabe na obi shop ba wo na eso timi tintim say da bi shop na ba bi no ese mitimi dey metua ho tax na adienti a Ghana fo no bebre omo bi shop a omo tumi enyina omo na aso e ba ako Ghana ni bi shop a instead of so be register shop no e bia 8 hours na watua full tax say da be ya shop no bibia nko yimpo a afeso a obatimi da kopre eye ne sika ebia akoka ba abi no dabi anase bi oto noma bi na noma ne seya obatimi da akọ akas o noma we dem koto free Africa na bai mbedu kroma no tua full tax what ase entin ebia sense na tem dabi okobie shop a no register just 2 hours mini job Ghana ni abi shop no ko register 2 hours as mini job na mini job we na afeso akọ tax e wo ho ntubanse says kana wajina na wonu Ghana fo no keten ne aba na be firi ade na be firi ade choroto mame ontumi nya akukudro enka kire mu se Ghana fo emisre mu emre da hanie onim se oka onu Ghana ni nya de ema ho biem but fa sha otirim se shop na wo bie no emfa Ghana fo nkwa no manwo fa abrofo so no ma de eguo because na abrofo no bebre epe tuntumfo na sem ai bi obeba ho so ba beto ade de e wo no tabusua wey eye short one am de brew the reason why Ghana for a shop our kontoma egu and am dablon Konkonsa and the highest disappointed a year e wa bruchira munya Konkonsa e mo shop di na munya Konkonsa na mo shop no ebekoso na mo control nipa na mo ba mu no nya ho no bi ba be din Konkonsa wo be to ade a na nipa no kwana mo de nasi won abusua boso me kan tap sen edama tap age mo de ku a mo so ya sna person send this ka from on ne e de ko Ghana tap app na me kan dama first time I use app rabbi here promo code Adwenepahene no abagu benya discount kama na me kan for a healthiest so I the amount healthiest so boa me trinwi I the aguru kama ba repair trinwi I the amount nyame boss ro boss ase wo nhira wo edini Adwenepahene aka Nkrasa Mukinkon me do wesia peace out Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi